ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba-ke sengiyavala nanti ivesi elilodwa nje ngicela uqale ngalo usuku lakho namhlanje kumhla ka-15 December 2021 ivesi elilodwa uJakobe chapter 1 verse 2 wakhona bazalwane bami nxa nehlelwa yizilingo ngeyilingo anothi ukuthokoza kodwa nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela bazalwane bami nxa nehlelwa yizilingo anothi ukuthokoza kodwa olukhuluma nawo namhlanje kusene ngithi uma ufuna ukubona ukuthi i-breakthrough yakho nesibusiso sakho sesikuphi nawe ubobheka izinto ezihlasela impilo yakho nezinto ezihlasela ukukholwa kwakho uma usubona sezikhula ngamandla izinto ezikuhlaselayo seyikhula ngamandla izinto ezilwisana nempilo yakho ubokwazi ukuthi lento uNkulunkulu akafuna ukunikeza yona siseduze ngoba njalo uma uNkulunkulu sezokubusisa njalo uma uNkulunkulu sezokuphakamisa unyuka kakhulu nezilingo kunyuka kakhulu nokuhlaseleka banyuka kakhulu nabantu abavukela impilo yakho banyuka kakhulu nabantu abafuna ukuqeda ngempilo yakho. You must understand ukuthi when the level of trials go up kusho ukuthi nento uNkulunkulu akafuna ukuyenza enamandla empilweni yakhe isiseduzane uma uNkulunkulu sezokubusisa uma uNkulunkulu sezokuphakamisa nesitha sinyusa izinga sokukulinga nesitha sinyusa izinga lokukuhlasela ubokwazi ukuthi mase zikunethe kakhulu ukhona into uNkulunkulu enamandla akasefuna ukuyenza. Ngiyazi ukuthi njengamanje siyakunetha empilweni yakho lokho kuyizinkomba zokuthi khona into enamandla uNkulunkulu afuna ukuyenza. Uma ubona sekuvaleka iminyango ungazi ukuthi ivaleka kanjani uma usubona izinto obuyitshela ukuthi zizoba nayo isikhathi sidevele iphela ngendlela ongaqondi ukuthi ziphela kanjani ubokwazi ukuthi siseduze into enamandla uNkulunkulu afuna ukuyenza empilweni yakho. Makunyuka izinga leyinkinga kusho ukuthi kuzonyuka nento uNkulunkulu akazoyenza enamandla empilweni yakho. Ungalahleki ithemba ungasheshi ugive up ungasheshi umthuka uNkulunkulu ngoba ubona izinto zinyuka ngamandla ezilwisana nempilo yakho ngenxa ukuthi siseduze into uNkulunkulu afuna ukuyenza empilweni yakho. The more kunyuka izimpi the more kunyuka izilingo the more kunyuka ukuhlaseleka the more kunyuka abantu abakuhlebayo nabangakufuni abakhuluma kabi ingalesikhathi uNkulunkulu eseseduze ukuthi aphakamise impilo yakho sekuseduze ukuthi uNkulunkulu akubeke kuleli zinga akafuna ukuthi ube kulona sekuseduze ukuthi imkhuleko yakhe iphendulwe sekuseduze ukuthi into obuyifisa nobuyithandazela yenzeke. Abanye ke bavele benza iphutha mabebona izimpi zinyuka ngamandla bevele begive up bevele beyiyeke nento akade beyikhola ukuthi izokwenzeka ungalenze lo phutha ubokwazi mase kunyuka ngamandla izimpi kunyuka ngamandla ukuhlaseleka isiseduze into enamandla uNkulunkulu akafuna ukuyenza empilweni yami siseduze into uNkulunkulu akafuna ukubusisa ngayo. Bazalwane bami nxa nehlelwa yizilingo ngezilingo anothi ukuthokoza kodwa nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela uma nilingwa anokwazi ukuthi isiseduze impendulo yenu sisemnyango. Igama lami nguPhumlani ngwakankwanyana isibongo. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.